Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. Artaka pin kachpangari pen kinep kungnang piera chora tumapan komatsi kalana popusi asam sorkara tumapan AIMIM akiwai asadodin oasi pen karbokpon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kidam tangarni alangli artaki jumatum kachapang dona tumapan polis atum neping nangsi hem kangsam beng nang jipu alam toy paklang pon si Assam along ke ongdung a district along pen ke ongdung artaki jum pangri pangdona tumapan neping nangsi hem kangsam thablo lasilabang suasaya pathak ki klem pon ki ninging samse pusi AIMIM akehoy asa daudin oasi pen chipaklang pon lapen labang soka chopochi tumapan komatsi kalana po lapen BJP sorkar wanglo pen asamlong humko an school si kikim patang pon lo lapen kopia pot si school lo kimi ingpu pon pedat lo pusi AIMIM akehoy asa daudin oasi hin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Karbok Padopon lapen nonar takijum pangri pangdon tumapan kinep kang nangareti aron ria sailu pusi AI MIM akihoy ningjipon News Text Report Karbi Anglong News Chomna Kitok Sing Be Arong Ingdeng Trokebra Po Lokhimon Kar Chwajai Me Kipaman Pon. Lakhain Koi Sing Hason Ahabar Arlo Chomna Kitok Sing Be Arong Lokhimon Adowan Alongta Aning Kanwang Ason Thak Thaksi Beneng Le Thota Thang Thanga Chikloni Phai Pli Pho Lapen Trok Arni An Ingdeng Trokebra Po Lokhimon Kar Chwajai Me Kedeng Pon. Niphai pli arni abang ser hon jeng kang thir cheron ponsi niphai pho arni ajai me kalong adap apor thesere mirjang tu cheman pon pen kar chomati ka savari soi jang sarpi sarphu atum pen alir alon chipi ponsi angdeng pen deng pon lu lapen arni kang sam apor ahut lokhimon ke kroi arada tum to an milur pho che thor ton repji aphan sitami than pa chini pon bangso adowan along ka chari pon lake meipu longki tongbi kongchun bang jem sing timu kurupo jonaram ingtia tum henlu Bangso along Kopai Kimi Pen Malom Soviet Apor Sitami Singhason Local MEC Mate Karbi Anglong Autonous Council EMIC Agriculture Land and Revenue Land Reform and Exide ETC Amor Singh Tiso Chetongdun Lapen Achor Sangpi Nirola Phangchopi Karbi Anglong Autonous Council Secretary Lapen Alang Litum Asopo Aru Tiso VDC Chairman Ken Singh Be Singhason Mondol Committee Meipu Purmi Medhi Lokhimai Inghi Piatum Chetongdun Si EM Omor Singh Tiso Ahin Pen Ration Karda Puthak Alam Lapen Bangso Lokhimon Adowan Boundary Arlo Eson Soni Kerap Tipi Thuji Aphan Lamchak Sitami Chipi Pon Longit Pen Joy Singh Senar Karbi Anglong News Titi pen nona poran nitum la thot do karcho asai mek nitum ting ko asai nona poran ka ken tum ro acho ko do chu tangda lo ko tangda anika sam bajik dia por la bangke ni tum tada per ke chiman pon kung sal khan esu khan ni chiman pon tisire ti kumong na pen hin sang phen la hai kasiron masuk sayang demi tunting konco lapan bajik po ani kasam bajik po bangke itu mula duan angkang lalu itu an itu mula don lah gitu itu nano milu po kewan si ada duan nano ani nano milu kasih po dia itu tengkol lo asih lah Wajib po la milu po tanggal lo tanggal la tarik po ni bangka program ke kantor kono Lokhi jana long cement kar thang LP truck kachingkoi pini thang ni phai phodap primri lea por phai hinira plikep malom dalmia cement kar thang LP truck lokhi jan St Mary's School adung angden tayar kang bopen ajok kachingkoi Bangso dalmia cement langka pen kewan khatkhatiya long ansik kepale jiputa handyman pen chithan pon driver bang phwa hearing tangrak pen areng solo api
Tebokhet bogajan CHC alongan ponsi silang bom luputa birta longdun. Labang soil track nomor laki WB451677 pusi pangtekpon. Bang soa truck katir baratuma men laki Sanu Ali handyman amen Mia Hussein bang hinita barpita sorpusi birta long. Doana sai bogajan polis atuma dimaklong lidun si Cipari deng dundo. Bogajan pensar kerubi Karbi Anglong News. Stamilang so sport complex along BJP is Karbi Anglong District Committee pen District Executive amai padopon. Lakha kripli korkanti constituency aro thang ni phai player ni. Stamilang so sport complex along BJP is Karbi Anglong District Committee ahin pen District Executive meeting amai kepadopon. Mai along Karbi Anglong Autonomous Council along Chairman Raju Tisok, KACEM, Rite Singhi, EM Suryo Rongphar, EM Mathuram Lekhe, KACEM Billy Mohan Kaklari, EM Kang Barakaling, EM Amar Singh Tisolapen, Dipu MLA Vidya Singh Leng, Harakat MLA Dor Singh Ronghang Penchenglo, Pinangan, KACEM MSS BJP Spokesperson Penchenglo, Long Kri Troxy BJP Mondol President Secretary Lapen Members Lapen Pinangan BJP Party along Arpukido Atum Chetong Dunsi Mai RDP Dun Lasonsi Mai along Pinangan BJP Party Mati Amina Party along Kosonsi Kiklem Kidampon Pamijima Aphan Pencheng Lok Bidi Sori Chetan Chemumpon Lapen Kidam Tangahut Asonsi Ansosi Non Kibang Jilang Arni along Kiklem Kipami Ponji Aphan Chetan Chemumpon Lapen Kibangji MP Kangwai Long Kosonsi BJP Ratcharia Songpen Kachepa Haipon Tekjima Poabidi Haihui Jesik Chidang Nangpo Buta Ningjepon Lasonsi Mesen Pen Mai Pichun Pon Samilang Sopen Long Pamoninti Karbi Anglong News. District Executive meeting कार्बी आंगलोंग में इस मीटिंग का आज तो सभी डिस्ट्रिक्ट में आज और कल का डेट दिया है रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलना है ये नॉर्मल मीटिंग है जो अच्छा लगा बहुत सारा चेंजेस देखा है पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बदल का हिसाब से यही देख के अच्छा लगा है कि इतना इंटीरियर एरियाज में भी डेवलप हो रहा है एनबीसी एट द सेम टाइम in terms of organization also changes to Hawar ke hat bong we kroarong pini than rong ker karklipon. Lakha ke hawar ke hat constituency ke parlo panchasumet bong we kroarong ke do anarat aningkan wangason taksi jirung jerek pedupon pen pininga sengkana bahasa tami arnamani than tili pen cipaminang jipura Pini than rong ker karklia sai ding pon bangso sai ke ding pon athi pike lapahlu ili hakko pen da karbi karba ka kaya tumki chorkli chokijo ahina na to pensi nangkipla lason si hawar ke hat pangwe kro rong ara forman kai ki sitami domi thakmi jia phan anparta achara sai sitami choklem chada mi phun we jia phan pura wolo bosang pen than thili phan thokjir pon Pini bangso along ke thokejer pona thana men laki rongang long dikoya than thengra ka than borbi than do ujukha athan lapenti aruwarindo lasi pining bangso than thili ke thokejer along ka chitom ronga sar chenthonga sar mikar sar lapet diori atum chitong donsi bomu rokat me phon me at pasi achini po hawar ke hapen siwaram kro Karbi Anglong News. Tenang tu pini than rong ker tui labang so ni kan sekben asai long labang so ase bang ku ana result senang tu kitulong kon lo pini kan se ka nang tung labang so sai na ini nang ke media apa sih atau labang so apa thai ka report ni rong pa apa
nang tu media ko te pada ni keropal ate ladak ni tu benang kan siri nang pada ketaman kan ni tu nak ko sorong kan rong ke tapi pot ani kan wang santi ni tu aki pon mo agam pon mo jadi ini le phaka ni tu ladak athan bang ke ni tu han phodu la bang ke rong long pon tu nok rong long lo di koyok than lo la pen thanga than lo la pen bolbia than la pen gudu kha than aban bang ke la than pholo arori no la bang ke sarsuli la pen thana moti tho thana tu ma tho lai bang lang he tho lang ti tho lai bang ke la than pholo arori lo la kini la bang so kalki long nili terus sarahin ben Arial silong ke la polo de umud mukanta miset la pen aput kami ronglong ka miset la pen hengrap hanti ajeng aroy aphanti kuneng se sipot la bang kami miset asa asap so ning kineng nang da bang ke duduk ha bang awo asap so akan hente lanjut nili silong ke Anbang misan. miset an miset